Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Sve za futbal. U ovom videu ćemo pričati o još jednom porazu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ovaj put smo izgubili 2:0 na Bilnom polju od Mađarske. Novi poraz, težak poraz, zaista moralno za podnijeti. Naravno, svjesni smo bili da je Mađarska mnogo bolji protivnik, ali izgleda da su sve utakmice iste, liče jedna na drugu. Dobro započnemo, imamo ritam, borimo se i onda padnemo fizički, padnemo taktički, ostavljamo prostore, primimo golove i ne znamo se vratiti. Utakmice rutinski se završavaju, utakmice protivnici rutinski završavaju pobjede, a mi gubimo. Zaista teška utakmica moralno. Vraćamo se na brzinu na prvu postavu. Nešto malo drugačije, Baraktarević konačno u prvih 11 kao što je publika tražila. Sada je upitnik da li je Barbariz malo kleknuo javnom pritisku ili je imao jasni cilj. Baraktarević je zaista dobro započeo utakmicu sa Gazibegovićem sa desne strane su bili vrlo pokretni, vrlo brzi, kreirali zanimljive napade, ali kroz minute je postajalo sve teže pronalaziti prostore i tek je pri kraju utakmice ponovo Baraktarević nalazio neke prostore. Ne smije nas zavaravati također činjenica da smo krajem utakmice imali više posjeda, imali nekih čak i malo solidnijih prilika. To je jednostavno jer je Mađarska rutinski privela kraju, ostavila nama loptu, povukla se u svoju polovinu, iskorištavali kontri, imali su i oni ozbiljnih prilika u kontri. Ne trebamo biti naivni, ovo nije bila dobra utakmica naše reprezentacije. Bilo je prvih 5 minuta vrlo dobri i zaista ogroman pritisak, možda je to bio i nijet Barbarezu da započnemo jako, da možda i postignemo gol. Mogli smo postići gol, čak u 20 i nekoj sekundi je Gazbegović imao vrlo ozbiljnu priliku, nismo postigli gol i već od 5. minute smo onda mi bili ti koji smo branili se. Mađari su napadali, imali vrlo ozbiljne prilike, Vasilj nas je čuvao u životu na početku utakmice, mnogo prilika, mnogo ozbiljnih šansi u okvir gola, mi nismo uspijevali doći do okvira gola, tak smo u drugom poluvremenu prvi put opucali u okvir gola, ne smijemo se zavaravati. Također zanimljivo sa strane defanzive, Burnić je imao tu mobilnu ulogu gdje je na trenutke bio lijevi bek, na trenutke je išao u vezni red. Kolašinac je nekad bio defanzivac u zadnjem redu, nekad bek, ali uglavnom mnogo ofanzivnija uloga Kolašinca. Burnić je više ulazio u sredinu kad su ti kretale naše ofanzive, ali nažalost Kolašinac nije mogao doći do nečeg ozbiljnijeg. Velika također strana ove utakmice, bitan podatak jeste ulazak Naila Omerovića na poluvremenu prve minute za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Nažalost, tek već u 3. minutu drugog poluvremena, 48. skrivio je penal. Vrlo loše poluvrijeme Naila Omerovića. Upitnik je možda da li na početku prilike nije bio prekršaj nad Nailom Omerovićem. Bilo je tu povlačenje za dres, penal na kraju, zaista šteta i globalno cijelo poluvrijeme je bilo loše. Barbarez je naravno krivac, zato naravno i Omerović nije bio dobar, naravno ne trebamo se kriti iza toga, ali Barbarez je taj odgovoran koji je baci novog igrača koji nikad je igrao za reprezentaciju ovakvu utakmicu protiv ovakvog protivnika, gdje mu je Soboslaj sa lijeve strane. Zaista nije bila najpametnija ideja, možda nije bilo drugih opcija, možda je Gazibegović bio povrijeđen, nije mogao dalje. Uglavnom nemamo te dovoljno podatke, ali uglavnom vrlo loša odluka s obzirom na loše poluvrijeme koje je odigrao Omerović. Vrijedi istaći također da Barbarez još uvijek nije pronašao svoj vezni red. Šarić je ušao u drugom poluvremenu, vrlo dobro je ušao tek na kraju utakmice u 79. minutu. Husein je donio malo više energije, ali nije bio konkretan. Teško, stalno se mijenja taj vezni red. Hajradinović nekad igra, nekad uopće nije u rosteru. Teško je zaista pronaći stabilnost, nema još solucije. Pozadi Katić je naravno stabilan, ali koga pored njega, da li Barišić, da li Bičakšić, teško je vidjeti šta želi tačno i koga želi uigrati Barbarez nakon 6 utakmica. Tražimo se još, treba biti strpljiv. Svakako ovo bila teška utakmica za podnijeti, vruće glave i još teže komentarisati. Vidjet ćemo kako dalje.
Za kraj ću istaći da je Edin Dzeko svjetska klasa i da je nevjerovatno sa skoro 40 godina šta radi ovaj čovjek. Zaista legenda naše reprezentacije, legenda fudbala, BH fudbala, balkanskog fudbala i evropskog fudbala, zaista velikan. Uživajmo u njegovim igrama, nažalost nema rezultata, nema mnogo ni prilika za njega, ali njegove kretnje, njegovi potezi, njegovi udarci su zaista fenomenalni. Hvala vam što ste pratili ovaj video, zapratite kanal za još sadržaja, mi se vidimo uskoro. Hvala vam.